Стили разъединяют людей, потому что у каждого есть собственная доктрина. И потом эта доктрина становится Евангелием, которое нельзя изменить. Но если у тебя нет стиля, если ты просто говоришь: вот я, простой человек, как мне выразить себя целиком и полностью, тогда ты не создашь стиля. Потому что стиль — это кристаллизация, то есть процесс постоянного роста. Rytas, turbūt 9 valanda, ant stalo dar stovi šalta arbata, žalia lemputė mirksi, telefone žinutė, pamatęs apšalęs buvau turbūt minutę. Širdį lyg krepliam buvo suspaudę, juk ne per seniausiai vandenino bangos mus maudė. Gal dėl išsiskyrimo aš esu kaltas, turbūt su tavimi buvau per daug šaltas. Gaila laiko negrąžinti atgal, būčiau pakeitęs visas klaidas. Gal daryčiau viską, kad būtum laiminga, kad mūsų romantika su tavimi būtų spalvinga. Bet deja dabar ne ta diena, 12.01, ši data gyvenime viena, dabar kitas tau dovanas dovanosiu, aš rašysiu prisimindamas tas dienas. Žmonės sako, kad laikas gydo, bet mane tik ši mintis migdo. Aš užmigčiau visam laikui, bet noriu dovanoti dovanas laikui. Žmonės sako, kad laikas gydo, o mane tik ši mintis migdo. Aš užmigčiau visam laikui, bet noriu dovanoti dovanas vaikui.